Ajme, ovi filteri na TikToku su postali savršenstvo, žena više uopće ne treba stavljati ni šminku, niti nikakvu frizuru, samo stavlja filter i eto super videa. No ovaj video nije o mom izgledu, niti o filterima, nego je o kupnji i to kupnji vezanoj za tenisku odjeću koju sam obavila prošli tjedan. Naime, pošto planiram cijelo ljeto igrati tenis, kupila sam si nove patike i kupila sam si masu kratkih hlača i haljinica i majci za tenis, a ponešto i za teretanu. I nisam kupovala na način da kupujem nešto što je na rasprodaji ili što je jeftinije, nego sam išla baš po nekakvim bojama koje mi trebaju i išla sam neovisno o cijeni po stvarima koje su mi stvarno bile super i to sam napravila, baš me briga. Uglavnom, oni su bili sad zapakirani, sad ćete vidjeti raspakirane proizvode. Uglavnom, head tenisice, imam jedne kožne koje su malo onako teže, sad sam si kupila neke malo lakše i to u ovoj kirkiznoj bojici koja je jako sad moderna. Ima tu biciklističkih, to je isključivo za teretanu, ima tu šorceva koji su sa džepovima jer mi to za teniske loptice jako treba. Jer naime sve manje se teniskih suknjica proizvodi sa džepovima i to mi je počelo malo smetati, no nadam se da će proizvođači to promijeniti, ali eto, to je ono što se tiče te moje kupnje i jedva čekam da sve te stvari počnem fino nositi i izgledati lijepo i seksi.